Moj život, moja sudba, moj dom. Što se slučuvalo v Skopje pred 100 godini? V 1923 i 24 bila povrzana železničkata linija General Hanris, današnjoto Đurđe Petrov, so Ohrid. Odnosno, železničkata linija bila produžena od Hanrijevo, togašno Đurđe, do Mala Stanica, nasproti današnjata NIP Nova Makedonija. V 1916 počnula izgradbata na železničkata linija od Hanrijevo do Ohrid preku Tetovo, Gostivar, Kičevo, so krak kon Struga i Tašmaruništa. No ova linija je tesnolinejka, a vozot bil narečen Pampurče ili Čajniče. Prvata železnička stanica v Skopje je izgradena v 1937 godina. Izgradbata trajala 3 godini i vo toa vreme stanicata v Skopje bila jedna od najubavite na Balkanu. So golem hol od 1000 metri kvadratni, so podzemni premini i poveke pokrijeni peroni. Prvi od vodstvo Makedonija trgnal po pomalku od polovina vek popuštanjeto na prvata železnica v svetu. To se slučilo na 9. juli 1873 godina, koga je pušten vo saobraćaj prvi od vozna relacija Skopje-Solun. Moj život, moja sudba, moj dom.